Ngine kunete mubunge wa Gembe Central kubekirengo na kurubanjura nchekenteru nende bakumeneria bidaba ukarene kiraba kuwa bedirite bakirenkana irandedi techa county ya Isiolo nteru na utia ene na Kinyamara gikinene kirengo ibagite kwena ndedi ya chedirite nende ka kwantere chi Isiolo na njira ya wamba na inibati nende kwedira chicho kakua Bwana Matiani aangalie Ndomoru kama Ndomoru ya watu wa Ndomoru wanafanya kazi na serikali au wanafanya kazi na manjangili na conduit yako banga mantu yonthe ni antu bena kirauni yani polisi ira twekete kambine bara beki kambine ile twakite eu ya Ndomoru na kija ile twakite mbataro na kura konge ne kana yegelare au ne ka kwatweka ne kanto beto bakaiya wa okolokira kirauni ne etete mwamba na mwamba utuna na nonge ruto kamera tatu kuthiata lakini kirauni keka ya kudefend muntu rutero mwere where do we go gitumi gyakiuria gikiki na maruru kerekithwa mono kiri mabitha abaokaria bakuma gituo okia Ndomoru kira kirungu urwa Ospindi wa Gembe North Twembatian Kantai nigutwikana atongeria babariuga ati kuri na mburi cha mukuru komekana ta Francis Kome kuma Gembe Central chiajuchirwe ni mabitha aba aborisi na chiakinyithwa mwanka gituoni iku kia Ndomoru ikirikana ati cha agwamba kuma kiri antu obakuma ntere echa Isiolo no ende mbere kinyamwene mburi ino ati akinya gituoni kiu kia borisi baithira tayari mburi ino ichinenkanirwe na bati kwenda kumbura ino banenkere irairwe maita yele kana thene ne police tia kwa mburi andi 60 to inge na mburi tio ndira andi 75 siero amburi tio kuwa 10 dokere to ikoroka kuo kinyamburi emwe we 10 ikuete tio ngo inyanya maitironeka dokere ru twethira mburi nirankanirwo cionthe twethira themburi iria unwe bura na kinyoro rarithitie kinyori ndari ndene andene Ndomoru na nkubora chene mbibiritie bamwikia kotini na ntobia rethetia bambo wathete abio ni bibi utoma mbori sira cia watwa ile akurara kambine urochunwa chio ya kuichia kwa urokuichia yake approve yake no toko nenkanira isitoshe on the same token mbori unity yethete ng'ombe cia muntu okumatiania ng'ombe 291 na ntirithano bakera bat kolokera Ndomoru police station bakera OCS ba mura batoto tokuthia tamburi cietu na twacia mburi tukatambi ng'ombe na batura baita na askari akira beta bakoya ng'ombe 291 na mburi 5 na baita cio na ntirithano baita nacio na reba kurita mburi nkana thene eu bairita askari kambe thirikari iria nganuko au na isitoshe bakarita ng'ombe na nkana thene we tena mburi kinyemwe mburi bakuthia tete ni na ng'ombe cio mane nambi na mburi kakukora yakuru uzirikiano muno kwenda antu ba polisi ndio ni alitengona atumizi ba thirikari beto imutumizi kwa wote kwa woni na horongi into bika wote bibati kwethira bikinyira kambene polisi bibati kwekwa umwankaine bakaraniria au katakura tiaku na tiorongi bakimenagire kinyama karika amambithukiro mama kuthina mbe na kuonekana bariuga ate kinya bari gituoni ikia kambe ya Ndomoru ikonekanire embithukiro na muntu umwe kuma ntere cha mutu ate atigira arathitwe ne maitha kuma ntere inu cia Isiolo na mwanka athaino gutire kinya itagaria ria thina mbe na kujuchwa bakimenagiria rwangio ruruka ere robolisi antu bana bono kaba utorwa na bari yantu bebute beya bate kantu na bunduki baina chiobo mantu no yau kwethira kwena muntu waratho ni wantu bau uretha cia kamera cia sumari na ni muntu okuma mutuate bamujukia na twamuria kwa atwira na rathi au nangwa mauru areto cibitari no kama totu na ngare burithi kwendwa cibitari lakini batokori mbibi kuri antu kokiotueka batu tutena haki ya kwethwa twemero thirikari netwire kwa mbere tu ambero tutena bindoki lakini baba na vindoki kama kwa nyacho kambene ya vindoki halali lakini batuko tweto techio ng'ombe chetu wetu kuthira kuma Gembe North Betan Class Chabari.